Swastiastu, perkenalkan wasan tiangnya Ratu Farah Ataya, tiang lakar masa tua tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara utawi sane mepesengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat utawi Suwardi Suryaningrat, biografi apisan pahlawan nasional Indonesia. Puniki mawit ring pamedalan ide ring pakualaman warsa kalih Mei Siabangsit Ulung Dasasia. Iyan seda ring Yogyakarta warsa 26 April Siabangsit 150 sia. Ring yuse 6 dasa sia tahun. Santukan ide aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, iyan pelopor pendidikan antuk kaum pribumi Indonesia ring zaman penjajahan Belanda. Sareng Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara ngewangun organisasi Budi Utomo warsa 12 Mei Siabangsit Kutus sareng timpal-timpalne iki punika Cipto Mangunkusumo, Dowesteker utawi Danudiryo Setiabudi. Ide warsa sekadi rahina kebangkitan nasional utawi Harkitnas sane meraciri ngeberasang semangat nasionalisme, persatuan kesatuan, masih kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ide masih ngewangun Nasional Indis Party ring Bandung Jawa Barat warsa selai Desember Siabangsit roras. Partai politik sane kapertama ring Hindia Belanda sareng kelompok punika kabaos 3 serangkai. Ide masih sane ngewangun perguruan taman siswa inggih punika lembaga pendidikan sane bertujuan memberikan kesempatan pribumi dumugi ngemolihang hak pendidikan sekadi para priai utawi wong Belanda. Ki Hajar Dewantara sane medal ring warsa kalih Mei sane mangkin diperingati ring Indonesia sekadi rahina pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara medua 39 sane terkenal inggih punika ing ngarsa Sung Tulodo. Sane maarti ring arep memberi contoh. Ing madya mangun karso. Sane maarti ring jero memberikan semangat. Iyan tuturi handayani sane maarti ring duri memberikan dorongan. Malih siki bagian saking
Tiga semboyang kekaryanan Ki Hajar Dewantara inggih punika Tuturi Handayani sane dados slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia cantos mangkin. Saantukan jase dane parab ide dados diabadikan ring parab silih sinunggil kapal perang Indonesia inggih punika KRI Ki Hajar Dewantara. Potret Ki Hajar Dewantara ipun dados diabadikan ring uang kertas pecahan kalih dasa tali rupiah ring warse sia pangsit 1 sia dasa ulu. Pitung wulan sesampun seda Ki Hajar Dewantara kaangkat dados pahlawan nasional sanekalih sareng Presiden Republik Indonesia saneka pertama Insinyur Soekarno ring warsa 28 November sia pangsit 150 sia. Santukan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 warsa sia pangsit 150 sia. Sekian video metua Ki Hajar Dewantara. Matur suksma.